Akwande Mzansi ibizo lami nginguthando Mahlangu njengombana nazi ukuthi sifuna amandebele kumabona kude namhlanje ke ngibe noGari ngibe nechudukela ukuthi sihlangane lapha kuma audition sithome ngoChristmas ke eWitbank namhlanje siyaswaphelisa lapha eJohannesburg aboGari benza umberego omuhle bakwethu ube ku scandal waba kukani solo sundruzili mulesindebele bakwethu ngithi lana ngiphetika karamba ikutane mandebeleni athi we need amandebele on TV ngaphandle kwakho mntana ekhaya mina uyazi ukuthi ilimi lesindebele ngalimunye khabo mangelekhethe emkhulu kodwa ngithengi lapha ku scandal ngathola umtato ovela kuwe uthi Kgari ngiyathokoza wenza umberego omuhle ngifuna abantu nesitshaba sazi ukuthi uyakhuthaza and umkhuthazile kwanami nala ngilapha nje ngombana akhange uthi Kgari awenzi zona ilimi qala ngisho nelesikhwane la kaGeorge Mse angiyakhuthulazi lonke awuliqedi ilimi bakwethu ngithi phumani next time nabantu bafuna amandebele cala mosi uduma nabo Mahlange bathome from nge 23 24 sasise Witbank yasuka yakhamba yayale kwaNdebele siyabuza yasuka yabuya sesilanga eJoburg sesenza ama final namhlanje ebamthathile ko sithi bamthathile into esithokoza kakhulu.